وکی یکینین پاراسنا جنیه پجه ام کمکوژیا خدار اکو لسر گلی می علوی بیک هاتیه با آوایی کی تند ام شرمزار دکن به تأوایی ام کمکوژیه کی به ویرنگی قبول نکن کمکوژیا لسر گلی علوی کمکوژیا لسر جن علوی کمکوژیا لسر توهی گلی سوریه کمکوژیا لسر توهی جن سورینه وکی هزا پاراسنا جنان ام به تأوایی وان کمکوژیان به ویرنگی نپجینن امی به تیکوشینا خواه با استا ریخستن بونا خواه به گهاندنا همو جنین سوری بگومان امی لیپرسین و حساب جه وی کمکوژیا خدار بخوازن و ام دخوازن وی بیجن براسی جی دوان روژن رمضان دا کو د عالم اسلامی ده بتاوی خوین نایر جاندن خوین رجاندن وکی سوجی هری مزن تدیتن و جزای هری مزن جی لیت خوارن دیسا دوان روژن بهاری ده کجبو مجنان خودی واته کی گرینگ و مزنه کو د انجام بدل تکوشین و قهرمانی مزن ام روجا هبونا خو روجا ویم بونا خو روجا اراده بونا خو ام پیشوازی دکن روجا هشت آداری ده قرکرنین به ویرنگی مزن لسر جنین علوی لسر زاروکان لسر گلمه علوی ای سوریه پیک آنین بگومان جه خمگینیه جه شرمه و مخابن کو ایرو هر کس لهمبری وان کمکوژیا مزن بدنگه ایرو هر کس تنه به هلوستی وکی کو ام روشید شوپینن وان وی کمکوژیه وی قرکرنه پیشوازی دکه حتی هنک وکی کو پیروز دکن وکی کو اشته دستلاتا شامی تشتکی باش کریه لی ام همو وی باش تزانن براسی هر چندی هنک هیز دخوازن کیف خوشن جوی روشش برکو دخوازن شر مذهب دناو سوری در بخن لی افنای واتیا کو دستلاتا شامی جی دبن ناوی کو برماهین رژیما باز دیگره با اوایی کی بی سروبر براسی گند بگند باجار بباجار مال بمال تاخ بتاخ قرا گلی علوی بینه نای واتیا کو بدله کی پر سار پر هنک زاروکان قتل بکه جنان قتل بکه و براسی جی ایرو همو کولان بهنا خونه جته اف قرکرنه کی گرانه و اف قرکرنا لسر توهی گلی سوریه قرکرنا لسر توهی جن سوریه و بتاوی نای قبول کرن بتاوی نکاره براسی جی آرامی دناوا سوریه دا آوا بکه نکاره جیانه کی آشتیانه دناوا گلی سوریه دا آوا بکه بهتر براسی قرکرنه بویرنگی کریارن بویرنگی هوانه که هون زانن قاشو وکی هیزا اولهیا شامه کو لپی برماهی رژیمنه لی کریارن پر هوانه لسر انسانان پیکتینن نزکاتی کو آجالا جنایی کرن لوان تیکرن خال سر پشتا انسانان دکن و بویرنگی دنگی آجالان بوان ده درخستن دیسا ده اورتا کولانا ده با اوهایی کی پر هوانه انسانان داویجن میدان و قتل دکن به همور بازن هری گران هری هوو اساس اف نشانه کو جاره کدن اف کریارن داعشنه کو چاوا داعش قرکرنه کی مزن کمکوژی کی مزن لسر جنین ازیدی پیک آنی لسر گلمه ازیدی پیک آنی اساس هشمندی همان هشمندیه براسیش بو ویجی هگر دستلاتا شامه اگر راستیش لپی برماهین رژیمنه اف گرکه باوای کی حساس بله پرسین و لگرینن پر زراف هاتمانا کرن و بویرنگی حساب و جزای پیویس جی خواستبا لی اف جی جاری کدن نشانه ویه براستی جی اف کریار وی زیادتر دجمناهی دناوا گلان پیش بخه اف کریار وی زیادتر شوونیزم دناوا باوریان دا پیش بخه و اف بخوره به وسیله کی کو راستی جی شر مذهبان شر گلان در بکوه و اف جی بخوره جدر وی قرکرنه جدر وی تالانه جدر وی هلوشاندنه خدمت یا جی بتاوی فایده کی خوال سر توهی سوری نبه و خدمت گلی سوری رنکه و سوری بر روشکی پر به آلوز پر تبلیغ و به وی راستی جی جاری کدن کوچاوا وکی گله حریم مبهف دورا
بتیکوشنێکی گران بووها داعش تێک بەر و ئیرۆ ئەم لە هەمبەری چەتێن قاش و بناوێ ئارتێشە نەتەوەی ئا سووریەک و دەولەتا ترک پشتگیرییا wê dike ئەم ئیرۆ تێکوشین dikin li ber xwe didin bi rastî jî eger em sînorekî ji va qirkirina re pêk neynin wê carekî din Daeş bi awayê xwe hîna hovtir wê zindî bibe ku hûn zanin ji xwe Daeş li gelekî cîhan di nava lêgerînê de ye li cihê ku fersendê dibîne sûd werdigire êrîş dike qerkirinan dike li herêma me jî gelekî hewldanên çeteyên Daişê vê pêvajoyê de çî bûn ku xwastin êrişî gelê me bikin çi gelê me Arab dibe çi gelê me Kurd dibe ji bo wê em gereke xwedî li vê têkoşîna xwe ya bi sala derkevin heger em naxwazin heman sînaryoyê beriya 14 sala jiyan bikin gere em îro bi hevra mil bi mil hesab ji van çeteyên ku ev kiryar pêk anîn em hesab ji wa bixwazin em bi tawayî neyên lêstokên cuda wekî gelê Sûrî taybetî wekî jinên Sûrî em divê ji her demê bêtir hesas baldar tevlî bibin nêzik bibin û em bi tawayî neyên lêstokên ne hêzên derva ne jî qaş û endamên ewlekariya hundirîn ya desthilata Şamê ne ku mixabin carekî din nîşaneya zihniyeta cîhadîst zihniyeta selefî ku ew ê herî dawî bibe belaya serê xwe bixwe herî dawî ê dawiya xwe bixwe bîne ji bo wê heger em naxwazin bigêne vê astê wê demê îro beriya sibê gereke îdî dawî li van qetilkirina bîne dawî li van qirkirina werê anîn û em bi hevdûra bi rastî jî carekî din em vê bawerin yanî Sûriye ancak eger karî pergala civaka demokratîk pergala netewa demokratîk ava bike wê ew qasî karibe di nava aramî aştî û azadiyê de bijî li ser vê bingehê em carekî din vê komkujiya giran a li ser gelê me Elewî da pêk hatî şermezar dikin wekî YPJ em carekî din dibêjin têkoşîna me jinan li her derê ji bo heman armancê ye qederê me jinan yek qeder e û berxwedaniya me jî wê yek berxwedanî be û em ê bi rastî jî li hemû qadan û di serî de jî di qada parastinê de hesab ji kiryarên bi vî rengî kî hêz li pey wê dibe bila bibe li cihekî ku jin dibin qurbanî li cihekî ku gel dibine qurbanî em nikarin bêdeng bimînin em nikarin vêya qebûl bikin û bipejrînin û em ê heya dawî parastina hemû jinan bikin em ê heya dawî parastina hemû gelê Sûriyê bikin.